салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Дӯстони азиз, бисёриётон гуфтен ки дар бораи ами атомӣ кабинет нишон дед. Инами кабинети кори ма духтарако инам ҷа медро ёр ва хосият равшанона. Нигоҳ кунед духтаро, да атомӣ кор беҳад осона, бо ҳар хел аксиҳо ҳастай. Нигоҳ кунед аду тарафтон бал ҷамъ кардеш шумо да ойлик мегзара. Да налични кабинеттон духтарако. Чӣ хеле ки гуфтам, да атомӣ дар як моҳ 6 бор шумо пул мегиред. Ана ҳар рӯзи сешанбеҳо ма дар график нишон метиҳам, моҳи август, моҳи июл нигоҳ кунед, ҳар рӯзи сешанбеҳо 6 значоки сурх, яъне ки 4 сешанбе гирифтагиён ва 2 бор аванс барои мастерство. Ҳамагӣ ай 100 000 зиёд кор мекунед агар нағз кор кунед духтарако. Даже бо ай зиёд амоли оянда кор мекунем, шумо да нишон метиҳем, не ки ҳозираш да нигоҳ кунед, як моҳа ойлики мо ай 100 000 гузаштагия. Касоне ки мехоҳед кор кардан, рақамҳои мо дар рӯи экрана бинависе, оиди кор ма шуморо мефаҳмонам, группаи корида да бавид мекунем. дӯстони азизи ҷамъ, деҳаи ҳунармандони вилояти Хатлон. Мо мини клуб омадем. Нигоҳ кунед. Чӣ хушрӯ. Анам хеле мехоҳам болишто бошанд. ира бинед. ира фақат дастои зани тоҷик метона. Ҳамон хаярка хушрӯ будуза. И дастуза. гуфтум курпачаҳо бояд анам хеле боша. Не хеле ангаи ма дора. Қурама. Қроқидуз гуфтаги. Бинед. Ёшку бо стариня. Ана ё уже нав духтаги. Дивана бинед. Ана хеле болишт мехоҳам духтаро. Анам хеле. Ана ира бинед. Ана хеле курпача дӯсто ёфте буд. Анам хеле махмали тоза боша ва анам хеле духтагӣ боша. Воҳ и арӯсора би. И арӯса куҷо омадан? Дӯстои азиз. На, деҳаи ман. Дилафрӯз мага на хеле курпача доре. Кадом бачилик нишон дад? Ина и дорем, на сурх дорем, на ушам дорем. Ушона дорем. На муша дорем, шумо кандаги эмша. Кандаги эмша. Исишсиёй, усиши ина ира дорем, да боло айкел. Ну, чизои говара боша. Инҷа да барномаи ҳунарӣ да, дӯстои азиз. хай хулоса и маҳсул ана курпачаҳои гуфтагим, ана дӯстои азиз, анам хеле мефурама. Не ки инаи хеле узоруш невуҳо, унаҳа. Анаи хелеш да бахмали тоза. Чӣ мегӯед дӯсто, якҷо арзон ёбем? Анам хеле мехоҳам. Бинависе чӣ ном дора версияҳои худтона. Мехоҳам комната полнем хеле мақсад одам будроя хеле чиста тоҷикона да. Окей, Винни-Пухай чие? На ураби. Я чӣ меҳнатиян да ҳами клубиё занакошон ба худо. Наби. Дилафрӯз ағам мевагӣ гирифта тақсим мекунад. Ҳам мевагиро чӣ кун? Тақсим.
انت میریم تماشا کردم چرا؟ نه ترمز هندله رو بیدیم بس نمیریم دی ایسته میریم مشروط به رستوران توقیو اسپان اسپان هم خیلی دوره این از زنهای صنعتکار یول که توکیو این اینجا نه اینجا هم مشروب اینجا вообще نجقی نرس دیل افروز چیزای قدیمه هنو نمیو چه میو؟ یا دست دوزی بیا خیلی دارم میفرکن انا هم چیزای ما میخواستگی دوستای عزیز انا هم خیلی برای چه برشته؟ وای ای گودک مونا که بینی انا اطلسای پیش تره هم نه ایچی بگذارم ای کوکلکو بینین پرچه ما بینین ای تورتیکل وجه سهر قطی دوستو انا اینجا بینه چه خوش رو اوه خیلی نقشی بین اگه چی بخیره شما رحمت ده حضور دوستو عزیز دیدین انا ما گفتگی ما انا خیلی گرپچه ها نه زردکه کنم ما عروسا رو میبین دیگه در تلفن ششتیان انا ای محصول دستشونه چی پختیان کو بینیم چک چک حولوی سفید حولوی سیاه توی باشه که یارو بری حولو نوم سالا مولوچکا ایو هم ماشه قروتا بینه چکوف کدای بو کدو میگرفته کلچه فتیر بو نمیدونم چند نمود نونوی هر خلا اوه مای گاد قروتا بینه ببینه ای وای فتیر ماسکا اوش تپا اوش شکرو با فکرم جرا نگاه کنه نه ملیکه چه؟ دوست عزیز اوش یه فرشه ده فرشه ده برای افغان از آن یک دولali چوی چرا؟ یه وای آنشی شما زیاد چند خدا لا اللي رابين ايه توقع دستور زنجیری دوستای عزیز دوجا اوش هم بسپلات نبوده هم دهسمی پارتش مفتم دهسم ارزون بگیریم من پاکت نداریم من پاکت ندارم خمیتیاتا در پلاستیک وکی هزی بخری اما گفتیم که کش که پاکت می آوردیم ما خونه می خریدیم یا 3-4 قرص می بردیم بی توزه نه شرکی نمیشه просто дам 10 солда да о внимание бисёртар метиям خلاصه دوستای نام خیلی اتمسفر ایجاده قشم ام خیلی شغلچه یا سولوی ما داشتیم نم خیلی شغلچه چه میگه بهش موجه پد بسیگو ما شغلچه میگوتیم چه انا خیلی چیز مدام اخواه
بچه این بوق ایران های با نظرم که بوق ایران دیگه های عزیز این نمک کلوب این میدونی نمک یک جای خوجه مومین ما زوادش رفتگیم که این نمک هایده همون خوجه مومین خفه ای پیش دیدن در کرده دوست عزیز ما افتا پرابگ داشتیم 3 سال پدرت ما افتا پرابگ رفتیم انا اونجا ده همون زوادش رفته بودیم چخه نمک تیار میکنه ما گفتم آش خریم دوست از پاکت نیفتیم علی میفهمدم یا وردیم تو عزیز ما رفتم بیرون پاکت خریدم شما میدونه که من چقدر آش اناس میبینم دیلافروز بگم او چای اینجا چای میبره ما گفتم ببریم آش ایدونا یا 4 پرس گیریم 40 سوم ده 10 سوم ده پرسش انا آش خودش یک پرسش ای 20 سوم کم نیست ده یک اونجا دوست عزیز просто که آش ایدونا بود گایده دیلافروز که او چای میبره هیچ این پاکت برای چی خریدیم تو که دم پیچ کنیم بریم که اگر از تو خونه رو میریم آبید میشوه انا یاده نمیفوره برداشتن اینا با ما خونه بگیم برداشتن میفوره فراسته چی میشوه فراسته ایران نمیفوره که ما دامو اوچرات بیستم بخرم انمی ای اوچه اونجا کارگرای همجا ده بیپلای اتک 10 سیمی فروخته استیان این سبزی زرد برای آش به حد زوره بیم کروب دوستان نوسیبت بالای جان تلفظ میگم آچه امروز بوده نوسیبت بالای جان نه گفتم هوا امرای کلوبیو چخه من پیشی آش برام نخرم نمینه کرتایا چخه خسره ایتا چخه ما دبدیم دیل تا تشکدیم تا ما نبیم او طرفتان در کرد بود دیل نه زقی دیل ما جای ویا گم کردم پلوفچکا بیا بگی دایی تلپا کرد اونم جو به نظر با دیلافروز که خوزو میکشه برای چی برای نگوش میکنن تجمع اینم که اینستاگرام ده میگاشه باید دستی هیچی نباشه ای رئیس صد دستش خالی باشه Aka Selma. Aka Selma. Apa stama gireyim. Yatır duka. سیتا Siz somda. Ziyada. Aka. Ama Aka Selma. Nerede ta? تو اوشه بینین تیار دارم ما اینا ستا گرفتیم سیسم دادم ستا باید نام دارم دوست عزیز عبد سیسمونه 3 پرس آش خریدیم 10 سمی 30 سومون دوست عزیز که ما باید تیز خونه بریم که آشم بخریم انا دام جا اگر اوچران میستادی میشیشتی او میگرفتی با زتای خیلی با پول تیز ترک